Teng-tengnya obreu klep experience mun bongdon license tapi bermanfaat. Mun ban poi sislong poi ban macam civil hospital. Kebamahabat kata kau. Audio Jungle. Nado nanong kendong. Hadu kaskul ba hanihu. Uday way na kinong hikay. Ubapaw hangtay kaskul ba hanihu. Nakisipaw ngot kinong hikay kasi jomi. Uday mau ubahak mata. Dengan sekuat ban ong ya bitang kawai. Hadin jong kahnyok terik bangila pediang bat bangila airu ya kitiket. Bau ne urang ba unyale na kaparti ke jongi. Don kiperlok hayo hahat kibakren. Kiong ni itenap palat yai doktor nonglai ubriu bedan burong ubriu baru belai ubriu batik ya kaduk kasuk nrei tang kawai ke bangin itenap nganas ngap jar kai kata kabong itenap kiong itenap namar kiyeng iyeng ibapli na parti NPP. Tengah perhat bahaya dia beleking pim sultanat jagat pipi. Kae ka pelong. Baki breu hayo hahat kiong anak parti NPP ka bonglong. Jubab i doktor di RL nonglai minta kasih. Ukan didit jongi. Mdei ukna arip. Ubangitan syub yaro sarong yu ulaha najrong mdei gumta udah perkhatik patik udah kenji kentik patik ulade plashe mensi menta balai uje naka NPP kakam kalakren kamjang bandia keji keno de kata kabutulok ba uniu ramba uje nakapati NPP. Ko kilong kemi kilong pagi kon samlakan mau hai kani. Kani jinjit kabaken jable. Ya uni ure ramba. Kamdei nakabor joka parti NPP. Ndai dei kabor ke jong ublei ka bapasiaw. Ha uni urang ba baun sim. Ya kadi ke tiket. Kumta menta kasngiwan ban pelut bor bat pi. Ka Eastern West District. Ka Jingsdang jongi ban kanbas. Ka Kampin jongi kasdang menta kasni. Batru kabaha ka konstituensi kajong i doktor diarel nonglai ibang aju kot i jai berbor i barok dengan kwa ban ong yapi tongin ya trela na kabentakan ni ke election hang ne ngatip ngayo iru badon kireu ramba kiba naki parti kiba per baper piong ka UDP piong ka HSVP piong ki BPP bat kiway na singaw como presiden como state president bat priang singaw bahaya pi paro ba pislur bat lu pilarai ramba banjit yaw ne ramba ba ulong usimpa usimsong hakatay kalumpung ba jong kari India. Ngan yatho yapi ngi nakaparti ginde ki bedon box sibun hadin ba iba rok ila komo. Namar ba ka experience ka ba idon haka administration
ngiong ka administrative experience. Don kibriu kibabang ba kaniya katlik hasuro. Tambanda siyong office kila kluma. Mare safety kesuki kila no teng shu suspend briu. Teng shu terminate ka kam ka jam. Anda den tak tulik kakut ka ST order kata de kijing begla. Kata de ka inexperience yo. Habang don experience ka ba mga ba? Namar haba keren hamadan ka basuk. Hangday the pipoy office kindon ki kendon an. Ki kendon an. Ki ba pimla ban warra iya katu keren jong pina surok ban pentrekam hapo office. Da ka baburom na keren ya kata. Baka de kijisya uba arok. Uday ubreu babam lende ya administration. But kumu director Jong ka Colleges Development Council. Uhap panyadei bat ki ministry ki papero perang tayo India. Pi kendu ya ka jabing ka bahe ba. Ki IAS, ki IFS, ki specialist ki bom nang syuk ban ye keren. Ki meetings ki papero per. Ki kedon jengkaan ki baper-per kamtam hakapule keputi. Une urang ba. Ubaladon ke experience. Namar klem experience ko maompi. Wat mangi besyong kali pasenja ni dekeli ti lu driver mabiang do bombiang. Yung boy silong. Mo teng-tengnya obreu klub experience mun bongdon license tapi mamafat mun ban poi sislong poi ban macam civil hospital ke mama kata kau leune udah ulok ubalak biang lut ke license teh ngamut ban ong tanggawei balai ke ingin perleno ya ubakat uni ubreu ubalayat lut nado budang pom ke pelungkot ubang juyo asli paru hadu unda dentai yang tainehu hatum de ubreu layat step by step namar kibreu kibas dang nang ni amigil poi sejro kisau thulut ya kajing jong kitu kisu te koki lok kemi lok pagi kon samna bagi to ini terlibat ngakot ngawer badakan ke constituency nakan ke district. Now West Kasil District, Southwest Kasil District, Ginya ay ya kaji Kersang Kabapura, ya uni uri-uramba. Bakaway kabangakwa ban ong yabi. Lada ki paitba jog islong parliamentary constituency ki penjok ya i Dr. DRL Nongman. Ka plus point la dilay adali. Ka plus point la dilay adali kalong ba. Inam day syuk binyo kren tak si mindil arne. Hi nomar menakan ni tapi dak ka baburong. Arsnem tam. Kiba pliken pi jong ikyo kren maximum 1 minit. Tambah ke social media tu beteng si beteng ken. Hari maksimum 1 minit. Kata-kata jiki siya, lipet yung proceeding. Hapo parlimen. 1 minit. Keren bahapot, bro. Song no. Naman gimi to, piwan na Kum kata. Kajing mentoy yung Dr. DRL Nong Life ladu jo. Unyo keren minimum si kena. Namar balay kiway ki MP. Kibingit tray partners mangi kin support
uwe ai 10 minit, uwe ai khasan minit, uwe ai lai 10 minit. Poi si kenta, kami keren mentah, mentah si kenta keren baru. Si kenta. Lada yo keren ma isi kenta. La tikena haka kitab ke bapra ron bete. Dei. Lada yo keren ma isi kenta. La tikena KLB la yo be. Kata ke dijemput. Nih kau dau sudah mahala suka merat kemudian kalau kaptai bro. Kamu dah disebut. Te benta ka kentinga kwa ban ong bi ko ki me ki pa ko ki kon samla bai. Tongin ai ke jing kersan ke bapura. Ngam ong bangi de parti ke babiang lut. Dan uweiru ubre babiang lut. Baro ngidei di baduna sudah. Ngidon kam ya kajing ya pendak lah. Tengah khot ngawer mentah kejabin. Tongin ai kajing kersan. Kabapura ya une ureu ramba. Ubala biang nadong sedong. Ba unlong kasur jong kejat benriu kasur jong kejelam mehla jongi hamtei hapo yeng dorba hapalemen kumlei bi sia